Bamnia. Unong yalam jong kaseng Bharatiya Janata Party badru Menteri ke Sarkar Pedeng Amit Shah hene kesengi uloong baon penpena bat Menteri Kam ya ke Citizenship Amendment Act lani CAA haswa ke election Lok Sabha. Haba jingkren ha ke ET Now Global Business Summit arajar aprusau usha ubanjur baka CAA kalong kalat ban ai ya ke hok ban long nong song snong bat ban shim ya ke hok jong ke jinglong nong song snong bat ketemu ban ai ya ke jinglong nong song snong ke ri India sha ki bam day Muslim la pelat ya ke CAA da ke yeng dor ba thau an ke ri men hau banai no pra jong snam arajar khat khandai Shushu Amit Shah ula benram bah kasian ke baningkong ha ke history jong kari India ha ke election ke banwan on yakun ban penlong ya ke India kari ke bakiu nado usnam arajar sa punyo bat bon na kini ki kam on stang ha ke jingalam ke balai jong umudi पहले ही होगा चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है छीनने का कानून नहीं है इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है